pucaj! Svi gađaju Visoki trag. kaj zna. Nigdje nismo mogli. Ne pucaj! Poštovani gledalci, evo, lijep pozdrav iz Beča. Kao što smo vam i obećali u našem centralnom dnevniku u četvrtak, radimo razgovor sa Čika Jovom, odnosno generalom Jovanom Divjakom. Njegova želja je bila da taj razgovor obavimo dakle ovdje u ljetnoj rezidenciji Habsburgovaca, pa evo, krećemo. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš. Ajde, da upoznate jednu Bosanku koji živi iz Studa. Oni si da je iz Vornika. Iz Vornika? Pa sigurno. I sreća tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Sarajevo ljubavi moja. Pa može Kažu, to. svijet je mali, Ma jel? nije, ma ne služe, pa to je nevjerojatno koliko ih ima. Pa jedno sinu smo bili kod prijatelja, jel tako? Večeras idem kod prijatelja. Tako da Beč je malo Sarajevo, mala Bosna i Hercegovina. Ja mislim da sad više ima Bosanaca i Hercegovaca u Beču nego što ima u Bosni i Hercegovini. Pa naravno, pa dobro. Kako ste vi? Sretan, zadovoljan, ono što kažem, zaljubljen iz prostog razloga što znam da je veliki broj ljudi iza, eto da kažem slučaja Jovan, od prvog dana do onog prvog okupljanja u Sarajevu, pa u Beču je bilo veliko okupljanja, bilo u Frankfurtu, bilo u Švedskoj. To je ono što mi jednostavno daje snagu, da u 4. mjesecu izdržim i da se nadam brzom završetku, da kažem opet slučaja Divjak, odnosno dobrovoljača. Izgledate mi kao bečki mladić. Pa dobro, mladić u Hagu, ali kao mlađi čovjek, mladić u Hagu, ne kao bečki, kao sarajevski, nikakve razlike između onog što se svaki dan dešava u Sarajevu i ovdje, s tim da je ovo, eto, europski grad, a nažalost Sarajevo mali broj njih priznaje kao glavni grad. I to je ono što boli. Meni to više boli nego ovo ovdje. Ovo je bila na neki način želja vaša da razgovaramo u ovom prostoru. Ima li neke simbolike, neki poseban razlog? Pa simbolike je ono što smo razgovarali, da zamislite da se Austro-Ugarska, da nije bilo 1914. dokle bi mi možda stigli sada, koja bi to evropska zemlja. Jednostavno simbol kulture, historije, simbol onog što je značilo pre 150-200 godina Evropa, a i danas. Jer Beč je jedan od najposećenijih gradova na svetu. Bar prema Parizu, na primjer, velike posete su, na primjer, Bratislava i druge, a međutim on ima svoju tradiciju i kulturu najviše. Vodite nas, vi ste domaćini, vi nas vodite, mi smo gosti. Pa dobro, ja ću vas voditi. Častite, u ovoj varijanti mi plaćamo. Dobro, bitno da slatkom riječu upoznamo građane Sarajeva, odnosno vaše gledaoce, da bez obzira u kojoj se situaciji nalazim, kao eto onaj u koga se sumnječi, da nalazim prostora da i sa ljudima, sa našima, ali i obilascima i određenim prostora, parkova, Šembruna više puta. I svi koji mi dođu u posjetu, idemo da vidimo kako to izgleda. Naravno, neko ne može da se uspe uz brdo, to ćete vidjeti. Jeste. Jednostavno zadovoljstvo ovdje pogledati ono što je i što će ostati istorija za uvijek. I onda se sjećam nekakve priče, ali to Srbi sebi uzeme, pre godinu dana pročitam, kao jedan Srbin bio u Rimu i pitao nekdo otkud ti spomenici, pa kako ste sačuvali ono iz rimskog, pa kako iz fašizma, pa on kaže, čovjek odgovara, ali to je bilo sasvim, to je istorija nekakav druga, kaže, pa da smo mi to rušili, danas ne bi bilo Rima, u onom smislu ne bi bilo Rima. A ja u kontekstu Rima kažem, a naravno to može se vezati i za Beč, ako su Rim spasile guske po mitu, tako su žene Sarajeva spasile Sarajevo. Ne samo u Sarajevu, Bihrać, tu za svim gradovima koji su bili u blokadi 3-4 godine. Evo ovaj prvi dio sam ja nekako zamislio da razgovaramo prvo sa Čika Jovom,
znači sa građanom Sarajeva, sa nekim koga su građani voljeli sresti na ulici, porazgovarati, dakle o onim običnim životnim stvarima i taj neki drugi dio sa generalom Jovanom Divjakom, čovjeka kojeg evo skoro 4 mjeseca drže u nekoj vrsti pritvora. Jel? 4. Samo da kažem, alternativno mi je juče bila televizija i jedno pitanje pre nego su došli, bilo kaže priča se da niste na slobodi, ono niste slobodni. Ja sam rekao dođite da se uverite, znači oni su bili da se uvere, a gledaoci televizije Bosne i Hercegovine, štampe jednostavno znaju, prate ovi 4 mjeseca od prvog dana kad sam došao, pa evo vi verovatno zadnji do septembra kad se budemo vratili. Jutros mi se žena zbudila kako sam rekao da će se septembru vratiti, ne zavisi od mene. Vratit ćemo se mi tome. Sad da se vratim ono čika i ovo, to volim, ja bi sa Alis Pahićem volio malo sam mogu. Jer pazite, on je posle oni demonstracije ili kako manifestacije u Sarajevu napisao ogavan članak protiv podrške Divija. Ko je taj Čika Jovo? Šta to znači Čika Jovo? Da li to znači Čika Jovo Zmaj? I onda jedna njegova konstatacija kaže mi muslimani redovno Srbe gledamo dozda. Očito da takvim ljudima ima nažalost dosta, pa i onima koji su formirali BANU, Bošnjačku akademiju nauka, pokazuje da kvalitete različitosti u Bosni i Hercegovini posebno danas ne priznaju. To što je Čika i ovo, to je ono što su djeca, to je 45.000 podeljenih stipendija, to je 3.500 djece koje je dobila i ta djeca me neće drugačije zvati nego Čika i ovo, jer to je ime za čovjeka koji je, a sad da kažemo dobročinitelj, to nije Jovo Jovanović Zmaja, nego Čika i ovo, to nisam izmislio ja, nego jednostavno roditelji, sad kad mi roditelji pozove telefona, evo, porukom kaže Čika i ovo kapus. Znači, vraća se na ono što vi kaže, sad razgovaramo Čika i ovo, a pa ćemo kao general. General, jesno. Kako živite? Pa imam svoje dane, imam ja svoj ritam života od nekakvog ustajanja ranije ili kasnije, nije biti ona redovno ono što se rade ujutru, mali doručak, često ujutru ili popodne, ujutru prošetam, ima jedan park blizu, mislim veliki park je neuređen, prirodni, šetnja koja traje sati i po 2 sata, ili odmah ujutru oko 9 je to skoro svakodnevno kontakt sa udruženjem putem Skype-a. Skype je čudo, evo sad da kažem, o tom gledalci znaju i po novinama, kad sam dolazio ovamo nisam znao ništa o internetu, poruke, ekspert nisam, znam da se koristi i ne mogu da se brukam. Jutro sam pogrešio pa mi je otišla poruka, ne znam na koju stranu. Znači, postoji ritam, šetnje, rade, elektronske novine, odgovaranje, a često su pozivi ili prepodne, ili uveče, ili popodne. Nije mi dosadno, ne mogu da stignem ono što sve planiram. Od prvog dana vodim dnevnik, pripremam feljton za oslobođenje. Tako da jednostavno, eto to zadovoljstvo da čujem suprugu ujutru, uveče, sestru, sinovi se povremeno jave. Znači jedna komunikacija sa svetom na drugi način, kako se to kaže, kod nas na virtuelni način u vezi sa ljudima, sa Sarajevom, sa onima koji me vole, a i mrze. Jel vas posjećuje neko? Jel vam dolazi neko iz Sarajeva? Evo da ne kažem od političara, nego pretpostavljam dosta je naših ljudi ovdje u Beču sa kojim se srećete. Neki dan sam na aerodromu, malo sam se šalio sa njima, bio Dino Mustafić, Svada Kapić, Alma, koji su bili u posjeti Barceloni, jer u udruženju u projektu Kuća opstanka. Išli su da upoznaju, da predstave taj projekat i našli smo se sa njima, to je zadovoljstvo. Pre mjesec dana najavljuju se dvojica hoće li primiti, bili su negdje na jednom seminaru u Finskoj, nije negdje na severu, imali su 4 sata slobodna, inspektori Sarajeva kažu hoćemo da vas vidimo. Ajde me vidite, to je zadovoljstvo bilo. Ali uz to, uvek se u tim situacijama, kad se nađem u gradu, da neko me prepozna, pozdravi. Vidjeli ste se juče kad smo bili, kad smo svi imali direktnu emisiju, da klinac došao sa terase, video dozgo, svi kaže mogu da vas slikam. Jednostavno, eto, to je taj odnos ljudi sa strane. U prolaze, Burić je dolazi, ovaj mali sada, Edin je dolaze. Postoje one želje ljudi da u krajnjem mislim u podsvesti da mi olakšaju taj dan, da olakšaju taj san. Znači ima i dosta koji žele da me vide. Dakle, to je da kažemo neki običan
Šta je sa političarima? Kontaktirate li s njima? Sa bivšim članovima ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine? Pa ima poruka, pozovu, pitaju kako, da šta treba, ali ono što mislim da su mogli da urade, mogli su ako ništa drugo do sad do 2-3 puta da napišu, da se okupe, da popiju kafu, mogu sam ja, TV1 im mogu platiti kafu, da su jednostavno napisali nešto, da su se pobunili, da kažu što ga držite, ne držite ga. Znači nije bilo njihove reakcije, na primjer, to je bilo normalno. Žao mi, na primjer, što neke od tih oficira armije Bosne i Hercegovine ni na kraj pameti nije bilo da me pozovu, pa ne znam zašto Šiber možda je zvao, ja ga nije mi, Sefer nije zvao, Efendić nisu zvao. Znači ljudi sa kojima sam neposredno bio. Imam ja jednom, onako sa čaršije, Česu ga zovu, Česa, koji ima svaki drugi dan pošalje poruku, kako komandante, kako je, šta ima novog. Tako da, a sad idemo opet kod političara, jeste, i jedan i drugi član predsjedništva, Izetbegović i Komšić su dolazili, u prolazu nisu nikad došli radi mene i to je uvijek bilo u trenutku, šta ima, kako će, bit će sve u redu, ne sekiraj se, ali pazite to od prvog dana i prvi put kad smo se u martu vidjeli, pa i kad smo se vidjeli pre 15 dana, znači uvijek kad dođe bit će sve u redu, bit će sve, a to bit će sve u redu, kad ja reagujem, onda kaže nemojte lasati iz prostog razloga što sam pitao sam ja, zašto ne reaguju na optužbe, na primjer, od predsjednika Republike Srpske, da sam ratni zločinac. I onda mi kaže, nemojte lasati, to je takva situacija. To je njihovo. Oni me ne interesuju. Mene interesuju obični ljudi kao što sam ja, interesuju ono kako kažu srpske, i Srbi, Sarajevo moja, ona pokret za nezavisnost, kako se ono kaže, srpska... Pokret za ravnopravnost. Da, ravnopravnost, Veljo, moj droca, svako jutro, svako drugo me jutro zove. I tako da imam komunikaciju sa običnim ljudima, to mi daje, to je foliranje snagu, pa ako nemam dosad nisam snagu. Sinoć sam vam rekao, kad sam bio hrabar, pa hrabar sam bio 3. maja kad sam to rekao, nepoćeno. Jeste li na neki način, nakon svega ovoga odnosa... Znam šta hoće ja kako pitanje. Imate li osjećaj s tije neke ali ja sebe gledam, koji ste branili, za koje ste stali, da država jednostavno, 4 mjeseca ima se osjećaj da se gubi vrijeme, da niko ništa ne radi, a vi ste još uvijek tu. Dragi moji, eto, neke gledalce. Pa pazite, ako jedan ministar pravde nosi majicu sa likom Darije Kordića, ako onaj gore mene napada da sam ratni zločinaca primao, to sam i rekao, ponavljam, primao ordeni od Karadžića, ratnog zločinca, sudi mu se od ratnog zločinca koji je oslobođen, pa je dočeka Plavšićko avionom i tako dalje, pokazujete da te države nema i da svaka ima svoje interese, nijedan od nije rekao, ajde da vidimo da li je to što je Divjak ili ne, to se desilo u Dobrovoljačkoj, da li je to bilo nešto što je slučaj plana ili nečega, ili je to bilo spontano, iz prostog razloga što je ti dana, ti mjeseci, velik broj Bošnjaka stradao u dolini Drine, u Prijedur najviše, Kozarcu, i često to je refleks onoga što se dešavalo bošnjačkom narodu. Verovatno su i na ulici bile takve reakcije, oni koji su uradili to što su uradili. Tako da političari, država, to je samo, mrtvo slovo na papiru. Jer, vraćamo se da ima država, da nije federacija mogla da učestvuje meni u plaćanju troškova advokata, niko se nije javio od drugih gradova, nije me pozvao sem Bosanske Krupe, jer Bosanska Krupa, oni su prošle godine proglasili počasnim građaninom, jer otac iz tih krajeva, ja to sam osnovno počeo u Bosanskoj Krupi, javili se iz Konjice, Konjice čak organizuje jedan protest, javili se iz Bihaća, međutim iz ostalih sredina nikoga. Pazite, ja sam neki dan napravio na novinarke Slobodne Dalmacije jednu divnu pričicu i ona postavlja pitanje, pa gdje ste vi bili? Jeste odlazili, ste bili samo u Sarajevu, ste išli službu? Obišao sam i drugi korpus, obišao sam i Tuzlu i Zenicu, obišao, znači i jedinice izvan Sarajeva. I njihov sam bio u krajnji komandant, zamjenik. Međutim, odatle nema reakcije, ali opet ostavljamo ljudima na obraz. Ali evo opet, da se vratimo toj nekoj reakciji građanskoj. Kada su vas uhapsili, tad je bila reakcija, tako da kažem, u Sarajevu i nekim gradovima Bosne i Hercegovine. Nakon toga, jednostavno, pa dobro, zaboravljeno. Kao da je zaboravljeno.